atau pakatilong busom magangat ako dati dat tumuku om sumambayang kinarahingan isu ang kerajaan sorga konsiko dat kaswabod na bayno insan pod kapugian payahay maya ditit kasiwatan da alumis miyampay na dahil isu ang gat kendalanan dat kabaktian niti tinasambayang dahil isu ang ngaran Tuhan Yesus amen. Ayat hafalan pa dati nga isu ang nakajadian 17 ayat 17 terjemahan bebas katuku na di Abraham miyampay nakairak o minaboros isu ang daginaw daw hari nang kudid sangulunit kiumur hatu setahun man pagasusuo sangulo na tanak mungkin ka Sarah hari nangkud isarah na po it kiumur siyam na po da taon nga kanod magasuso da sangulo na tanak kat tuhat ta ginawa di Abraham ay landa ti da sera na po numandat kinarahingan po ilo isiyad gumumu kamatindad miyagan lolo rambituan dat ditawan na ginumu katurunan no ka ilan na did kairaki Abraham paboras siya isuang ginawad ay aduya patay di hatu setahun kuya hom siam na pod taon la karuhang kum aduya patay di ka hari tuhot tetid de jadi ino padihit isuang na panimpunan na panambarasan lo nga ilo ni boras si kinarahingan dit milam minaman sa di Abraham bat nakairak imiagalit atumbayaan deho na pod kapurimanan nga ay saanan ta na pod hiti pamagunan nga nakaumbal ta kon nakawaya iti kamondet i Abraham na pala nga nawayaan na pa siya nga katampoy rak lad apurimanan di siya ba gisang ba kairak siya atubayan ako iya ko nga haro hinawayaan na tiyo di sama adad katampoy rak ko katampurosi ko katangkaboh ko katongob koihad ibarita di natarimo na kayo jadi i Abraham pa dilolo nga ina pa ibarita din na rongaw siya nga katampoy rak kumbala ko dit 2004 maturid deh jadi haraditit sumandakot tanggayangay ka deh mikawan na ba kagarit ya di ba nga sinta karaset sinta karasakara ko nunurit ya di nga nang katuan dan talad lah korikot na din tahun 2004 siguro kadi panelpon kadi siya diham kita putuslah kadi nga tau kam susuway matita purimanad idit ay kapi atumbayaan miya galo di Abraham tu maganakin dulu karuhang no ka nga pengkur di datu sa taon dom ilo karuhang ko siam na po da taon ka jadi ihodid anta kanidi nga kita putuslah ka nga pakiulangay apa itu kamakiulang din nuno ka ba saya dah kay kombal na nga putus dilay di cinta karasi no kadidan ko ba cinta karasi gangar ka ya dit ay atumbayaan lagi gumu po hi barita-barita dat ini gitan dat akon nako kita putus lah ka nga megalot contohnya interview kano to kay kaputusan dat natarimo ko ka nga apurimananod amo ko na da iya dit ani osarod iya di kajadi bo tidak disangka-sangka ada do malayo
anu pimanan dat anu ko. Kada ko kama pamutus. Oke, jadi Abraham no polo nga ilo na pot boros tay ka susundod ng tarima siya nga katampuy rak. Ay, ka. Sira na padid nawayaan do miya galid di nga tapot kapiya dat ina po boros sa kinarahingan di nga natumboyo. Hali piad alay da timpo. Lebih kurang got apo dem 3 taon. Paganak gidi saradi. Ay dadi andadan ki. Dati na pakubasan nga baham maganak matin dala karuhang no ka nga saraw to kana pa masuwabom kajadi no. Umbal pagid haramay pa boras diad harap sundan ku dia nga tino lah ka. Ada pani tino idi. Tino kana po ham dondon adad. Pisaraw-saraw. Sayra maditi tino kaya dito saraw. Amungan ngendo hotad nuda gya po barasan di tino ka. Irini ka mandit dan indon dat panasaran ka. Makilo na di menunit kamayan di tino. Sakira pa intangan to ko at kaindalanan di Abraham Isara. Harohi it panambarasan dat ay itinapondo kusay nga ay say masalah to itinapagya kusay nga magan akon ko irihi maganak nga itando okay? Aratihan ni dati dat iswang na pod umur mi agaliloam kagumuan na pati tangando nga nakatalib bati kamuan monopos. Jadi miagalit di apatut te ko mustahil lanid ay milang maganak. Nuno di mustahil bagi kinarahingan. Intano pa dati Abraham dan Sarah nakaano tanak isuang kakalahingan diolo sakirana man da kinarahingan. Agumu pahit miagali mustahil it kita dati. Miagal ko ay isuang no pod sarita-sarita dila kitabom Sadrak, Misak, Abednego numan pasubo hinggad ina pa'y pinasubani di nga inturo kalaso kay tapoy kaubasan nga ay napatay ay nasarob nga irinit tiada mustahil bagi Tuhan. Hikaguhi Yohanes Pambaptis Yohanes Pawahyo numan guringo nga ay napatay nga sigog kani gimadin haroditi kamon da sigog. Petrus pinasalip napatay suway po kayri isay Yohanes Pambaptis numan dipancung napatay. Stefanus pinimbigadan napatay. Intangan na po di dilo nga yun mitimbang na po keadaan na hilak nga aylan dati dat ilo na patulun-tulun da nangapatay dan numan hukumay nga ilo na po sanggup mati untuk Tuhan. Ano po di po hotod yati sanggup mati untuk Tuhan ta kay katuti. Kawayaan po miagal di Petrus posalipon kasanggup ta kay posalipon. Mumbala kuno may lantay da kayo ay pakay tanagakad dahil ranam isiriba atuluhom atokoy ay asapan nga Petrus po minakiano da pasalipon da pasamputul kadig to sa kira na pod miagal di Tuhan Yesus at ralan na pinasalip nga miagal dit iso panghinaan kasya. Yohanes Pambaptis
Jadi kasapa putulan na liyaw. Apigis sagit tabin suruh nga to kad kasil ngay. Akon pa di pimbigadan. To. Pimbigadan na miyaw, pimbigadan na napatay ay mangura to anak puriman nga miyaw no pa di pimbigadan na nakumbala ko di kapag dagim 5 taon minepil la sitik. Duay hay tulun inapahit karuhang ko di nga hapadam 5 taon ko isiya na po nga hapadam misa taon milon matiga mamala sitik at tahun 5 di lain gitu. Jadi paingkah tamo ako di mangimbi mamporok itisa dihiri dahuri ko nga si gaga pamalasiti ka to kontak mo tilikod ko nga ay arwal bo aruhay kung dadi man kagwi siya lasiti ko nga kurayan pod mungkin na nasasalahan di siya ko pa yung kura nga arwal ma okon po did man tako pinggarabay Stefanus na po sayra na po ay kasihom kakita ko di tanakot anak Allah kakita ko Yesus pa yung irikaw ipan ng iwanan kinarahingan ka nga ina pa di hitulun-tulun dat sumapi siya nga apang anak nayay ni kapanganakan dilad gisambak kapangkis nga ilam ilan pa yung kuray pangkis la hade kamatu pananggagaran panganuwa to mamay pinggarabay dahulu pa di pinggaraban ala sitik nagi at likod nga mumang na dagi nga ilan nakamayan dat sakira na pad man da kinarahingan na tiada yang mustahil bagi Tuhan ina pa yung mustahil nga iyati mustahil na katari mo hata ka miyagal na pad hitid dahay ito asaro ay sakaran moyo nandad ay sa lain ay sa waig asaro ko kosarod ay so nagikaran ay sa waigam agumo na mamapol dawlo pa di karikat kapihi pagumbalan na tagayo ipianda dandad datit pokay si sanda ko ugamanid di so nung gidid oholud awal na tahanak kawayad di nga intangan na pa dati ilat kapagalan na naretan ko dito no harohitit kasap da tumagwang atumbayan takod kinarahingan mayang pay diyo nga iti kasap nga anuan kinarahingan dot panghupan kumadati paingkura na pa nga ay pasarahan ta ko napad ko makinarahingan okay ina pa di minaman said nakahangis kay Raki Adam ay kay Raki Abraham nga maganak kaka irid kay Raki said iti dit adi atarimo nga hali piada atarimo dati nga sakiran pod paingka kakinarahingan nam ay mustahil iri okay. Jadi iswang dat ay pikaruhangan ina pagyahit atapat kapiad iman-imanan ti mikaruhangan nuno da kumawin nuno sudah pasti mangganapi takalat ay tujuan na kinarahingan iti sumakag nga ailan dati dat ay agumu ikawaya iti kamayon dat istilah po malayo nga iti mandul kadang-kadang sayra na pad iya ti kadaan nga kapuriman nila dat pansusuay kapurimanan miya galidit atari mo masyarakat suay matiri dat kakita kana patulon na magibabaras kairak-kirak nga kadang-kadang kasangano nga ka dit pibabarasan dilod akon piya ka iya at tambarasan dila nga uli karna nakawaya ka di kaadaan tedim
kadang-kadang hari ginaw iho makamoyan nila ka nga ako ni maka iya ako mo yan nga mantadit nawayaan dat megalid. Jadi montakit ang tambalot dat mungkin dat ananuan da peluang dat memuri moniti kemoyan dat kitanak anak kandung kadidan Malayo nga atumbayaan ta ko dat iyo kayo kadaw nga harohit keistimewaan dat awayaan di papurimonan dat kinarahingan kumadati nga ako ni katamo dan ni ribo ay landa dati iti na pamagunan dat nakadosaham haro na patit iti kabaling kahangan iti masala da awayaan to ko. Okay. Mantadot ay suang diti pelajaran dati dat kasuaban da bayna ay landi dati dat isuang pa Matius 19 ayat 26 nga montok na patulunam ay kanto ka bagi manusia hal itu tidak mungkin nga montok na pa kinarahinganam ay sahanan na pa nga mungkin ay sanan imiagalit api aduya nga ajadi yati na pagyati nga mamakai ta kagyati ka mo logic ba logiknya ka ay edit ay di aduya oy ka nga bagi na pa kinarahingan na ay saanan na pa nga aduya segala sesuatu mungkin ina pa yung maghihum-gihumom oy kanga mo kanti siya dohoy ka nga yati na pa tim ay saanan bagi na pa kinarahingan na kangaam ta ka na pa kangaam ngai ta ka na pa yang penting kusay tando lah okay. Ikalimpupusan dat panambarasan dati bayno manta didi kada toko pangintong dat kagarason manta dat idati sendiri yati na po nga perlu dati dat intangan dat halip piad hara kamondat ako rad iswang nakaposian dati nga kanuh dat monalibam bandit kabaling kahangan ngait it otaguangan dati tuhara na dihat nakita dati bukti dat kinarahingan na pom amu piyah kita tulun nga kinarahingan na pom ay sanan na po nga milo iswang dat Zakaria 4 ayat 6 akon ko miyampay da kagarason na nagi kekuatan suway ko roh de kinarahingan jadi ailan dati dat kuasa na po patahakon kumakinarahingan dati nga hali piat iyati na po tim ongolomok nga mantada kuasa da roh de kinarahingan na insanan po nga miloh dati dawayaan ina pa dihit apanting gat kumadati maya diti pelajaran tid bayno nga harati katumbayaan dati iman dati kumakinarahingan ina pa iman dat ay agayo intangan to no pa Abraham ina pa iman da agayo dahilo nga kanu ta ko dat gumirot mangigit ta kinarahingan hali piadat ina pa awayaan dati nga miagalidit mustahil iswang nakapasiyan dati kanu tako dat bertahan gumirot hali piad inupit away dati di nga miya galit naapatut nga tumahan no pakasari ilo nohot ay iman dat it perlu dati haro iswang dat tumano da kinarahingan okay jadi miya galapat titimpud danda nga yudit nadadi ay tumahan ka pa diya ka tumahan ka pa ya oy ka yudit na mangupa kinarahingan dati ti ka nga iri no hit iman da agayod didiri hali piad miya galidit amu ko kapuriman dat kahinaan ni kinarahingan nga iya na pom
hirih kasari ko. Inapay ang aminat main bull. Panyokong ka na pa Liverpool. Ala pia Liverpool nga sumukong kay kasari. Iya din na rin ba? Jadi iswang dat tumanod na ka kinarahingan nga miagal pia dit. Ay haroh tu gadi ka piat-piat ka. Miagalit amo na patut nga asa tiya kasari ta ka kumakinarahingan. Jadi kada ko tagadi panyokong ka Liverpool naritan Liverpool gitu. Oke, jadi gisamad hila pelajaran dati dat kasuaban na bay no. Tadaw da suab ay sa pa konta bonam kapag yampay ta kaago dat pukul 5 da misusuab.